الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
فاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل البيت ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حافظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم
يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم
منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنه لو عليك ولم عليك ونجم على اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركة السلام عليك يا نبي ورحمة السلام علينا وعلى عباد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا كريم أنت الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود. لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود. لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود. لا إله إلا الله لا إله إلا الله
عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي أخينا زنا ألف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa Yoma TV serta TVRI Sumatera Selatan yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat 23 Ramadan 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Maret 2026 Masehi, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Baldat Muhammad Syarifati Fahrul Razi SEI MAG yang akan menyampaikan ceramah dengan tema Kitab Nuzatul Muttaqin Syarh Riyadus Shalihin hadis nomor 5. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Ala hazinnya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami menghimbau kepada para jamaah, bagi yang belum niat iktikaf, silakan untuk meniatkan iktikaf, serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, barang berharga bawaan jamaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Hadirin dan pemirsa Yoma TV serta TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah agama oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Baldat Muhammad Syarifati Fahrul Razi SI MAG, yang kemudian kami mohonkan Ustadz untuk menutupnya dengan doa. Kepada Ustadz, fa'alaihi falyatafaddal masfura. Shallu ala Nabi Muhammad. Summal Fatihah khususan ila musannif hadzal kitab Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi Asy-Syafi'i, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini insyaallah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Agung Sultan Mahmud Jayawikramo yang insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita awali majelis ba'da subuh ini dengan terlebih dahulu menghadirkan rasa syukur kepada Allah yang terus menerus dan tiada henti memberikan kita banyak nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa beristiqomah menjadikan semua nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita sebagai sarana untuk menyempurnakan ibadah dan juga pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia. Begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa, dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah
kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, saya awali majelis ini dengan menyampaikan hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Profesor Dr. Mustafa Bugha di dalam kitabnya Nuzhatul Muttaqin Syarhu Riyadhis Shalihin, hadis nomor urut 5. Izinkan saya membacakan lafal hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Abi Yazid Ma'di bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Telah diriwayatkan dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas, semoga Allah meridhai mereka semua. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Beliau yang meriwayatkan hadis ini Sayyidina Ma'an, ayahnya Sayyidina Yazid, kakeknya Sayyidina Al-Akhnas, ketiga-tiganya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ma'an bercerita, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Suatu ketika ayahku bernama Yazid mengeluarkan beberapa keping uang dinar untuk disedekahkan. Wada'aha inda rajulin fil masjidi. Lalu ia titip ini uang sedekah kepada seseorang yang berada di masjid. Jadi ayahnya ingin bersedekah, lalu uang sedekahnya dititip dengan seseorang yang ada di masjid untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Fajitu, lalu Sayyidina Ma'an sang anak datang ke masjid, fa'akhadtuha. Lalu sang anak ini mengambil uang sedekah milik ayahnya yang tadi dititip dengan seseorang di masjid. Fa'ataituhu biha. Setelah itu aku mendatangi ayahku dengan membawa uang sedekah ini. Faqala, ketika ayahnya melihat sang anak membawa uang sedekah yang tadi dititip di masjid, maka sang ayah berkata, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukan engkau yang aku inginkan. Maksud sang ayah, sedekah ini bukan untuk dirimu, tapi untuk orang lain. Mengapa engkau ambil? Sang anak tidak terima. Fakhasamtu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sang anak mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa respon Nabi ketika melihat permasalahan antara sang ayah dan sang anak? Nabi bersabda, pertama, Nabi berkata kepada sang ayah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, sang ayah, engkau tetap mendapatkan pahala sebagaimana yang telah engkau niatkan. Baru Nabi berkata kepada sang anak Sayyidina Ma'an, walaka ma akhadhta ya Ma'an. Wahai Ma'an, engkau tetap berhak memiliki apa yang sudah engkau ambil. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, sekarang kita kaji apa hikmah yang terkandung di balik hadis yang mulia ini. Pertama, Dr. Mustafa Bugha mengatakan, anna sadaqatat tatawwu'i yajuzu daf'uha lil furu'. Kalau sedekah itu adalah sedekah yang sunnah, maka sedekah sunnah itu
boleh diberikan kepada anak keturunan kita sendiri. Jadi kita bapak dan ibu sekalian dan pemirsa, kita punya anak, walau anak itu sudah kita beri nafkah, tapi kita boleh bersedekah kepada anak kita sendiri selama sedekah itu bersifat sedekah sunnah. Bahkan kalau kita luaskan, afdol bersedekah dengan orang tua kita, afdol bersedekah dengan istri sendiri, afdol bersedekah dengan anak kandung, cucu kandung kita, termasuk dulur kerabat kita. Dan ini yang diprioritaskan. Jadi kalau sedekah, adabnya jangan dulu bersedekah dengan orang asing, tapi bersedekahlah dengan kerabat terdekat terlebih dahulu. Sebab Nabi di dalam riwayat yang lain mengatakan, kalau kita bersedekah dengan kerabat terdekat dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, sedekatun. Dia dapat pahala sedekah itu sendiri. Dan pahala yang kedua, wasilatun. Dia dapat pahala mempererat tali persaudaraan atau tali kekerabatan. Maka dari hadis ini poin yang pertama, kita tidak dilarang bersedekah, walau dalam bentuk mentraktir anak dan istri kita makan di restoran ketika berbuka puasa. Ini termasuk sedekah dan ini afdol. Seandainya orang tua dilarang bersedekah dengan anak sendiri, tentu Nabi tadi mengatakan kepada Sayyidina Ma'an, wahai Sayyidina Ma'an, kembalikan uang ayahmu. Engkau tidak berhak menerima sedekah dari ayahmu. Tapi Nabi tidak berkata demikian. Justru Nabi mengatakan, walaka ma akhadta ya Ma'an. Wahai Ma'an, engkau tetap berhak memiliki apa yang sudah engkau ambil. Ini dalil yang jelas, orang tua boleh bersedekah dengan anaknya sendiri. Baik, kemudian yang berikutnya, wa ammas sadaqatul wajibah. Tapi kalau sedekahnya itu sedekah yang bersifat wajib. Jadi sedekah itu ada 2, Pak. Ada sedekah sunnah, ada sedekah yang wajib. Kalau sedekah wajib di sini disebutkan seperti az-zakah, zakat. Mau dia zakat fitrah, mau dia zakat mal, itu sedekah, tapi sedekah yang bersifat wajib. Lalu mengapa dengan sedekah atau zakat yang bersifat wajib ini fala yajuzu daf'uha lil furu'i wala lil usul? Maka tidak boleh kita membayar zakat, duit zakat atau harta zakat itu kita beri kepada anak kandung kita sendiri, kita beri kepada orang tua kita ke atas. Tidak boleh, haram hukumnya. Apa sebab? Karena anak kandung kita, orang tua kandung kita termasuk orang yang layak untuk kita beri nafkah, bukan untuk kita beri harta zakat. Sehingga menurut banyak para ulama tidak boleh kita zakat. Harta zakat itu kalau zakat mal 2,5% kita unjuk dengan wong tua kita dewek, sedangkan orang tua itu hidup di rumah kita, kita ngenjuk makan dia sehari-hari, tidak boleh. Atau anak itu masih kecil, dia sekolah kita yang bayar, makan sehari-hari kita yang memberi, berarti kita menafkahi anak kandung kita. Maka kita tidak boleh menyerahkan harta zakat kepada anak kandung kita sendiri, sebab mereka semua adalah orang yang hidup di dalam naungan nafkah kita. Maka ia tidak boleh menerima zakat dari pintu fakir ataupun dari pintu miskin. Nanti masalah ini kalau dikembangkan luas, tapi ini karena waktu kita singkat, saya diberi waktu sampai syuruk, saya kira cukup di situ. Sehingga tidak boleh orang tua ke atas, anak kandung kita menerima zakat atau sedekah wajib dari orang tuanya, ataupun kita anak kepada orang tua kita sendiri. Sebab tugas kita bukan ngenjuk zakat dengan mereka. Tugas kita adalah memberi nafkah kepada mereka.
Tapi kalau orang itu tidak dalam naungan nafkah kita, contoh dulur kandung kita, dia sudah hidup dewek, berkeluarga sendiri, tiba-tiba karena COVID-19 kemarin usahanya bangkrut, jatuh miskin. Maka karena dulur kandung kita, itu bukan kewajiban kita memberi nafkah, apalagi dia sudah berkeluarga sendiri. Jika mereka termasuk salah satu dari 8 golongan asnaf zakat, maka boleh kita sebagai dulur kandung ngenjuk zakat fitrah, ngenjuk zakat mal dengan saudara kandung kita sendiri. Justru itu lebih afdol daripada ngenjuk orang lain yang tidak kita kenali. Faham sampai sini? Baik, ini poin yang kedua. Lalu yang terakhir, poin yang ketiga. Yanalul mutasaddiqul ajra idza sahhat niyatuhu sawa'an waqa'at sadaqatuhu fi yadi mustahiqqin amla. Bagi orang yang bersedekah, dia tetap mengalir mendapatkan pahala sedekahnya selama niatnya di awal itu lurus, niatnya sah. Walaupun nanti sedekahnya tidak tepat sasaran, apakah sampai kepada yang ia tuju atau tidak tepat sasaran, dia tetap dapat pahala sedekah sebagaimana apa yang ia niatkan di awal. Tadi ayahnya Sayyidina Ma'an bersedekah nak ngenjuk wong miskin yang ada di masjid. Tapi ternyata realita yang terjadi, anaknya dewek yang ngembat duit tadi. Lalu Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Walaka manawaita ya Yazid. Wahai Yazid, tak usah engkau risau. Engkau tetap dapat pahala sebagaimana apa yang sudah engkau niatkan. Nah, ini menjadi panduan bagi kita kalau kita sedekah kepada siapapun, ternyata uang sedekah itu tidak tepat sasaran, atau tanpa sepengetahuan kita uang sedekah itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka kita tidak kehilangan pahala, tetap dapat pahala sebagaimana niat kita di awal. Contoh, ada orang datang ke rumah kita, yang ngomong, "Yung, ada sen nape ida? Nak beli apa enggak? Aku kak nak beli sembako, beras, telur, macam-macam, sebab anak bini lah 3 hari tak makan." Uji dia. Oh, kita kesian pak, orang datang 3 hari 3 malam tidak makan. Kita beri dia uang 100.000 rupiah. Duit tadi dia terima. Selepas balik dari rumah kita, dia 200 meter dari rumah kita mampir ke warung. Apa yang terjadi di warung? Ternyata di warung itu dia tidak beli beras, tidak beli sembako. Dia pakai 100.000 itu untuk beli Ji Samsu 4 kotak. Ini kawan ni tak benar. Awalnya dia ngomong dengan kita nak beli sembako sehingga kita memberi sedekah ia berupa uang, tapi ternyata dia berbohong. Bagaimana dengan sedekah yang sudah kita berikan? Kita tak usah khawatir, tetap dapat pahala sebagaimana apa yang kita niatkan. Sedangkan yang berbohong, dia tadi berbudi, maka dia yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda konteks jika dari awal kita sudah tahu orang ini akan bermaksiat dengan uang sedekah kita. Dia ngomong, "Yung, ada sen dak 50.000? Nak ngapain nggak minta 50.000? Lah, aku ni nak pengen beli anggur merah cap kunci cap orang tua." Kak ni tak benar. Nak mabuk kawan ini dengan duit 50.000. Bapak sudah tahu kan? Dari awal orang ini sudah mengakui dengan uang itu dia ingin bermaksiat kepada Allah. Sedangkan minum minuman keras termasuk salah satu dari dosa besar. Maka bapak tidak boleh memberi uang kepada dia. Jangan kita unjuk, "Yo dem ikak na sen 50.000. Tak boleh pak. Kita berdosa. Sebab kita membuka pintu dan jalan bagi orang yang bersangkutan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dari awal kita sudah tahu dengan uang sedekah ini bakal dibeli ke lem aibon, nak ngelem, nak mabok, nak beli pil anjing, nak makan mengkonsumsi narkotika, maka jangan kita berikan, karena sama saja kita membuka peluang baginya untuk bermaksiat kepada Allah
Sedangkan Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tidak boleh saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tapi kalau kita murni tidak tahu, dia ngomong di awal berbeda dengan realita fakta yang nanti dibeli, apa yang sudah kita sedekahkan, walau tidak tepat sasaran, tetap dicatat pahala utuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira cukup. Sudah 6:02, 2 menit lagi masuk waktu syuruk. Di sini tulis, mohon maaf waktu ceramah subuh berakhir sampai masuk waktu syuruk. Saya harus patuh dengan arahan dari komandan. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada Allah, saya minta ampun. Sebenarnya masih banyak nih, masih ada berapa poin lagi. Tapi saya maklumi, jemaah sekalian mungkin dari jam 2 tadilah begadang. Lah solat qiyamul lail, solat malam, termasuk kami juga belum tidur sampai sekarang. Maka saya maklumi tidak berpanjang lebar. Mata bapak inilah mulai sayup-sayup nih, termasuk kami lah ngantuk pula tadi. Mudah-mudahan majelis kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah satu waktu bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada tanya jawab? Sudah, men katanya dak katik sudah, men ado payu, tapi katanya dak katik yodem. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengaminkan doa kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma ya fariqal furqan wa ya munzilal qur'ani bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri ramadan, barikillahumma lana fi syahri ramadan, barikillahumma lana fi syahri ramadan, wa ballighna lailatal qadri wa hassil maqasidana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Wal afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula ceramah pada hari ini. Syukran jazakumullah khairan pada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Baldat Muhammad Syarifati Fahrul Razi SI MAG yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada para jamaah bahwasanya ba'da sholat Jumat nanti akan ada ceramah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Hasan Usman LC Al-Hafiz. Saya Ustadz Ramadan dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, atas nama kru YMATP dan TVRI Sumsel, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.